Cha bafowethu ngizoxolisa nje unganibingeleli namhlanje ngoba yisexa wayesokuphela. Kunomuntu lapha ozamele ukuthi ahekhe inamba le egcina ngo-54. Leyo phone leyo number leyo ningayifaki imali kuyo. Ngiyacela nje ningayilokothi ukuyifaka ningayisebenzisi ingeyami kodwa ke isithatha u3 second order sekhona oyisebenzisayo engicabanga ukuthi zimbili lezi number esebenzayo aqola ngazo nansi enye nje ekufanele ukuthi nixwaye futhi ngoba le ekafa egcina ngo54 ikhona lapha epagini enye ithi 066 ibisithi ena 023 ithi 0707 ningalokothi ukuthi lo number leyo nimfakele imali ngoba lo muntu lona mangithi ngiyamcheka ngikhuluma naye kwamina ngiyamthola ukuthi yena akayena umuntu wala ngoba yena ngathi laba bafana bangale kocingo kodwa ngathi bahlangene nabantu bala ngoba laba bafana bangale kocingo bayayenza lento kodwa into engiyibukayo ke le number futhi kufanele ngayifaki kuyo imali ingeyami le number kodwa yena uyisebenzisa yena ilena ethi 079 562 9954 lo number ke ningalokothi lo number leyo nize nifake kuyimali ngizoyiphinda futhi ithi 079 562 9954 ningalokothi nifake imali ulambela kini lo muntu ngoba sekuzinsuku ezimbi nje kaKhisimusi lezi yena phela nje ngayifonela le number nimexwayise ukuthi kayiyeke lento ngoba angizukuyivala manje ngifuna ukuthi ngimbone inhloso yakhe ukuthi uyotholana ngoba ngimtshena nje ningamfakela isidalo ngoba bekufanele yena acelekile ethi nanku uKhisimusi ingane ezilambele makubuzele ethi ke mkhulu ngcono ngangikhulumela nabalunga nabalandeli ama supporters akho akufakele nje abe nimfake nje ihlanu wo ubezolalisa ukuthi ngoKhisimusi usesokuwabhayiza ke manje yena wathi suku wasethatha inamba yami noma uze ucabanga ukuthi leli gama uthi u3 second mhlawumbe ngiyiNigeria angimazi ngoba kwamina uqobo ngimshayela mina uqobo uma ngimshayela uyalibamba awusengithi mina hawu ngicela ukukhuluma no3 second uthi nayi baba khuluma usebhizi u3 second ngithi ubhizi ngani uthi imoto igcwele ngithi no akunginika phela ngisafuna ukumbona wayesephinde eshintsha ivoice wayesethi yimini u3 second ngathi mina hawu ngazi ngayithinta nami ngithi mina uthi kodwa lo muntu ngabe kuseyimi lo ngayithinta thothi yimi wathi mina u3 second esho kimi ngathi mina awu u3 second wena what the hell ngase ngithi mina ngixakekile ngifuna usizo kuwe wathi angikhuleke ubona u3 second nje kumxhawulo 3500 ukuthi nje ungiqhawule ukumbona 15000 ngathi mina awusedula kangaka u3 second wathi impela hayi ngathi le mali ngayifaka wayesengichazela ke enginikeza yona le number ebengithi ningalokothi ukuthi nifake kulo ngani manje ke ngithi uthe sikuwa wase esethi nginenhlahla usho lokho uyisigebengu kuyangilandela lapha ephesijini kuyangiboka nje ngoba ngisho nje kuyangasho ukuthi ngikhuluma iqiniso kwathi nginenhlahla ngithi mina lo nhlahla kwathi khona manje imali kungifakela yona khona manje kwase kugaxa 800,000 kungufaka ukuthi kufake kwi-account kuyifaka bese kuyilengisa nje kwithi kwase kuthi ke uyayibona ngapho ngathi mina ngiyibona kwase kuthi qaqe mntanami ngathi mina yini hayi mkhuba yami ngathi la umuntu ngempela ngizomgqilaza lo muntu nangu umuntu ungibiza ngomntanakho kwathi qaqe mntanami ngithi qaqwa ngamalini mkhulu kwathi 5000 ngathi ngiyinayo mhlo ngeke ngisuka khona lapho ngase ngithi mina hayi ngizoyifaka manje imali ngase ngihluleke ukuyibamba ngoba ngifikele ukucasuka ngavele ngathi wenja yimi u3 second lo ufuna ukuthi fala ucingo ngiqinisile ngicela lo muntu enina nje nimfonele nina manje ekulezi inombolo ke nimbuze ukuthi uzenzelani uyifakelelani inkinga ngoba laba bantu babefika la kimi bekhala kufika ikhehle edala la ngapha kwaNongoma la kimi ikhehle edala lihamba nesalukazi
uleli ikhehla leli lithi belokhu limfakela le mali lo muntu limfakela le mali ikhehla leli lazi lathi hayi liyamazi u3 seconds ngoba ubehlala nengonyama endala ake siye kuye mama ngoba ngeke sayifaka le mali le bafika lapha kimi mabefika lapha kimi hawu sesiphethe naye imali sithi asilethe ngesandla ngithi imali leyo bathi 4000 ngithi ngeyani leyo mali bathi khona sesiyifakile u15 manje elena sibone selokho umuntu esicini ngathi mina no ayikho imali u4000 engiyifunekini isiqhamuka base bengitshengisa bathi nangu lo muntu ngathi mina hawu baba usebenza pho ena sengaze ngifakele umuntu nawe gogo wayesethi ubaba uyayiplastelela nje endaweni bebelokhu beqongobezela ngithi yini uthi babone lo muntu efaka u700000 kuyifoni yabo ulingisa ukuthi bafaka le mali mabefika wona ngoma befaka ikhadi luthi imali juluka lapha manzi ikhehla lafuna ukushaya ugogo ngoba phela abantu besifazana kwesinye isikhathi ke bayathanda ukuthatheka la befika lapha kwagodluza ungene sebexabana lapha ke emikhaya ngithi nawo manini ngizoyixazulula lento sekwenze njani sebeyachaza ke lo baba ukuthi hayi umama wayelokhu emtshene ethi ngabe lokhu ufakela lo muntu imali ngoba lo muntu akamuzwa kahle mina uyangazi lo mkhulu awuthi sisuka ke nami ngase ngiqala ukumfonela ke nje ngoba nami ube seyilingisa ke lo 800000 eselokhu uthi qaqa mntanami ngathi mina awusenendodana engaka yena hawu unenhlahla bo unenhlahla ndoda ngoba uyangibona umlandeli unenhlahla kodwa inhlahla yakhe ihamba ngebhadi ngoba mina into ebalandeli kufanele niyithole bafowethu ninenlandeli ipage lami ngicela ukuthi nimshayele kulezi nombolo egcina ngo54 ngoba uyathanda futhi yami lo nombolo leyo yena kuphela wayeseyiheka nje naye kodwa mangithi ngiyamuzwa inkulumo yakhe akuyena owala labafana bangalo ucingo kusho ukuthi bayitshela nje kuyiNigeria bezu3 seconds angisazi noma fanele ngishintshe leligama bakithi kube sengizolishintsha ngibize ngoba nike lezulu noma fanele ngithi ngusinqethu angisazi ke manje yiyo nje lonto ngithi mina cha bafowethu akinimshayele nimxwayise ngoba lento ayenzayo uyibangela nje futhi amabhadi ukuthi inyembezi abantu abadala abantu bahluphekile kukhisimuzi balambile bagcokomezelene imali zestokfela bese kufika nje umuntu efika ayithathe kanje udla inyembezi uzohamba kabuhlungu emhlabeni futhi lento ayenzayo uzoba necala ngoba manje yena udlalele ejene ifire ugibela phezulu wesonto abantu bethandaza mina ngiyakholwa buka nje lo muntu uzumbona ukuthi uneshazo kanjani ikhehla nje lithi lisebenza udaka leplaster ngithi hawu lo muntu kanti uzedle nemali yodaka ndoda uyambona lo muntu odla imali yodaka ngathi umuntu onjani lo cha ndoda ngoba uyangibona suka lapho usuhlele eshozini yabona nje ke manje bengisakubhalele sekukhuluma mina ke manje ngoba futhi akaqali lo muntu ngoba engaqali nje kukhona omunye lona wabanjwayo thesuka eselandelwa ngamaphoyisa bathi bamthatha bamfaka lapha empangeni lo mfana wekade naye zamukhe inamba bamfaka nempangeni amaphoyisa amthola amfaka ejele wathi uyangena zambuza iboshwe empangeni ukuthi ena uboshelweni ndoda wathi ena wayezamukhe inamba ka professor 3 seconds zathi iboshwa hawu wena usufuna uhlukumeza umkhulu lena ngaphandle ngenithi asibiza ngoba ngibizwa ngisho konqomo ngishokosho uyiboshwa zithi angihambele ngicelele ukuthi isheshe iphume ziphendule impilo iphile sasha isibhaqa ngishayela amaphoyisa asempangeni kuseni intathatha babemthatha ebusuku bathi sizoyenza njani indaba lo muntu mina sekwenze njani uthe sibethe siyamfaka etokisini e1 uyashaya ngithi mina mshintsheni mfakwe ezini bathi ngishenani bafuka babulanga ngenduku kwanti ngimletheni la akubona seku-round kanje kuvuvuka kushawa yini izibosho manje awunamhlaba mnumzana into efanele uyenze vele uyilethe ngoba ngeke ngize ngivale nje le nombolo lika 54 bafuthu ngisafuna ukubona isigcino sakhe lo 3 seconds wesibili ukuthi uyogcina ngani kule nombolo ngizoyiyeka nje kodwa ngiyazi ukuthi kuzogcina mina ngoba isiqalile igqilaza impela ke manje futhi ngeke ngikudedele ngoba into ebengifuna ukuyenza kuye makube kuyathola ngoba vele uzogcina vele etholakele ubusebenza nentombazana usuku wabhayiza wakhipha i-account kanti usebenza nentombazana futhi usebenza nentombazana yalakithi mhlawumbe lapha kithi eSouth Africa futhi uyothi suka abaleke noma ebe nenkinga yona isalingene enkingeni into enginewari yayo ngoba nale ntombazana mawuthi uyayishayela le number lethi 066
ithi gogo umseliko i-recall yakhona ngithi mina ubheke lo ithi gogo umseliko ngithi mina ngamhlolo lo muntu lona ena kahle kahle ena yikho ngithe bafuthu ngiyacela impela Mkhuzeni mshayele ngoba inombolo yizo nje lezo nombolo lezo senginikezile lenenye 54 ngiyami mina inombolo engitholakala kuyo manje engifuna nisebenzise ileka 073 ithi 073 32 66782 ikhona futhi epage lami ekufanele ngithule kuyo futhi akekho mina umuntu engithi mfakeleni imali lutho umuntu ufika la ekhaya nje kumina engazange ngifakele imali futhi mina ngibona ngemali kufanele lokho nje nikwazi angibona ngemali angibona nango 15000 nalo 60000 into esebanga ukuthi ngimqwayise kakhulu ngoba naphesheya nje bayibuka lenkulumo ngifonelwe UK e-UK bangifonela bathi ena yini inkinga manje ivoice yakho asizwa kahle ngoba nabo bangilalele manje hawu ngiyabachazela ngithi nambi isetshenziswa u3 second odaka engingamazi nami bathi hawu kwenze njani sikutholi bathi bayithola epage yami kade nginikeza ngo-073 bathi ena simzwile esethi ena asimfakele imali uphuthuma imali ukhuluma ngama-1000 kathi namasikhuluma ngawo sikhuluma ngama-US noma ngama-dollars uyabo uyilahle lapho-ke manje cishe lo muntu wafa ngamadola cha Mkhuzeni unebhadi ngoba kube mfana unenhlahla besuka phesha bemthi fuhla imali ukanje futhi ngaphinde ngashayelwe ithaka ngoba ngisho kwa-Israel ngathi sishayelana njalo sebemazi nje ukuthi isigaba manje udlalela lapha kwezitsha ezifayo futhi alikho ihlatha yocasha kulo mayela eSouth Africa ngoba ngisho ngaboshwe eGoli zofeza imigqilazi eziboshwa aphinde uboshwa le ko-Sun City feza imigqilazi zithi uyayazi inlondoda leyo osonile kuyo ngoba ngichaza nje iqiniso leli ayangibukwa nje amaphoyisa asebhange lokujimisana bafika naye lapha bathi ayilungiswe indaba lo muntu ngoba ngeke ehlale lapha eTukuthini uzofa usethinta amabhathini ahongo ngoba nje ufika buza umuntu kuthiwa yini mawungena ejele kwenze njani wavula okhuluma iqiniso wathi kwaganga lapha kwakudluza ungena kwabe useyithele ebushweni yikho ngithi mina cho ndoda mawububulambile bi-easy nje lento bekufanele ukuthi wena mkhulu ngilambile professor 2 second abantu ngiyabalekelela webo ngoba kuzoba ukhisimu nje anginakudla mhlawumbe kwesinye isikhathi ngifuna ukubuyela eMaputo webo sengilashile ikhwama namakesi hami kodwa manje lutho kuyofika kudliwe izingane ekhaya bengizocela kini ngithi cha nansi i-account mfakeleni ihlani ube ngafika ngisho ekhaya kubo nangokhisimu ngizafika ehle kahle yikho ngithi cha ngoba nalento engimphela ngeke zayithathe ngayinikwa nje uyabo kube mthwana ubeyicelile mhlawumbe bengumsikeli kodwa kwesinye isikhathi u10 rand ilungise ngaye kufika kuyilungisa imali kuyithi lungu akunqenje ukuhlaba ngemiliyoni efonini bese kuthi iqhaqa emntanami futhi ngiyaluza ulimi lwakho akuyena umfana wale wangale kocingo manje ke bakhuzeni impela ngoba mina kahle uyazi anginankinga namuntu uyazi mina ngikhonzwe nangamaphala ethi ngingamla nje edrobheni noma kumnambi ethi ngiyahlula iphala angikhike mina imoto uma ngedrobheni avela igadi ngize ngibuye amaphala angithi ecela ukushutha nami bese ngiwathethisa ngithambani emakhaya olusenkomo angigezile ngizokushutha nomuntu ongagezile ngihleli ngiwathethisa okwamadrobho onke ngisho koMaritzburg elathatha ifoni phambi kwami ngalibiza mana ngathi buyisela kwalibuyisa kwangihlonipho kuyiphala manje ube ubani lo muntu engihlonishwa ngamaphala ngeke suka ndoda lapho ngoba uyangibona kungumlandeli kwami futhi kuze kungilingisele ukuthi kimi nginenhlahla engabe ukuthi yimi enginenhlahla khona kunebhadi ngoba kudla inkinga zabantu uyabo kubhlungu abafuthi ukuthi umuntu esebenze ngoba kuDisemba nje ezoqolwa umuntu ekhipha imali yokugcina uyabo cha ngeke ngisamdedela ndoda ngeke ngisakudedela ngizokugqila ngempela ngoba unamhlaba nje kumasha awusenamhlaba yabo nje manje ngisho ungaboshwa uzothola inkinga into yakhe yodwa nje fanele uvele uyilethe kuhle kabi futhi umsebenzi nginawo umsebenzi kulezi insuku nginama crisis amaningi kabi ngoba kulomgwaqo nje ufile lo mgwaqo ngithi ngifuna ukuthi ngitshene ungqongqoshe ngoba ngamtshela uNgwezi wathi lo mgwaqo lo uphethwe national uphethwe ilunga Department of Transport ngathi no ngizothola ibhala sondela ngizothola ibhala ngoba ukhona inkwali lapha ukuvala indlela ama-potholes kusuka lapha
lapho esiphethweni kwamaphobosi uDlulu uziyoshaya empangeni kwesinye isikhathi uDlulu uyoshaya enkwalini ngoba maningi ama-crisis engiwathola uma ngilele abantu ngoba bazi la kwaGudluza ungenele sebeshayelwe ngama-potholes. Ngizokunikeza ibhala nefoshela ngifuna ukukutshengisa ngoba kahle kahle ngcono ukuthi ngikufake emsebenzini ubushoda ngomsebenzi ngizobona uzolekelela uhulumeni ngiyacela nje ndoda yeka ngiyakukhuza ngoba ngigama lakho ngiyalazi ubhayizisa le ntombazane-ke manje abethi umiss ena angazi bani ngilisho igama lakhe lapha ngoba angifuni ukuthi ena bese ngazi ukuthi ngimshemweni ngoba lo muntu esifazana akanyacala kuphela uyasentshenziswa uzosuka kwayena egqilazeke ngento engekho. Ndoda ngiyacela lambela ekhaya ndoda cela ngoba bengicela nje ngithi kune-operation yokuthi umele ekhaya ngoba ngoDisemba nje singangena ey'ngozini nawe ndoda hamba ulambele ekhaya noma kuthiwa ubulambile uze kwaGudluza ungene inyama ihliwa njalo abangabafana sekuzokuba namazinyo amafishi ukuthi khona ukholwa kodwa amasimba ngishayisana nawo lokho nje bekuyispeshali ngixolisa ukuthi nginganibingeleli bekuphuthuma bekuyisexwayiso manje ngizohlala nginibingelela nje njalo kwesinye isikhathi ngiyaxolisa impela nje ngicabanga ukuthi bekuyilokho nje bafowethu kuphela bese ngibonga kakhulu ngikhiphe nje isibusiso-ke nakini-ke nonke-ke bafowethu ukuthi niphumelele ngoba kuzoba ngoDisemba nje ngicele iy'nkampani zonke ngoba bayangibuka abanikazi bey'nkampani ninike abantu amabhonasi ningasho kubantu ukuthi akuhambanga kahle kulo nyaka akuyona umsebenzi wabantu imali ibingela mhlawumbe nihambe nekodwa ugwaye nivakashe khona phinde niyohlala emakhasini wemali nikezana abantu nje amabhonasi zonke iy'nkampani ngisho uhulumeni uqobo ngiyacela bafakeleni abantu basebenzile lo muntu webanjekanamali naye lo muntu le usezokwebela nini uwobela abalandeli-ke bakaprofesa-ke bepheji lakhe akuhlalelwa nje kuphi sidala uyabona nje uma ngivala la bazoke bemdikadike bemfonela futhi ngeke ngilivale ngoba ngidedela abalandeli uzothi-ke abalandeli-ke mase bemtshenile-ke bese-ke ngiyalivala ucingo lwakhe cha mfana khohlwa mfana ngeke uze uphumelele kwaGudluza ungenela khohlwa ngoba lokhu komfana khona okwalapha e-KZN noma mhlawumbe kula ma-province awu-9 wangani kocingo lokhu uzwe kahle phela ulimi lwakho hawu ushayelwa yini ipho ngo-3 enambeni yami uthi wodaka-ke wena wodaka cha khohlwa mfana khohlwa lento oyenzile ungaphindi uyenze ngoba lento oyenzayo udlalela phekwendlu yesonto amakhulu ethandayo mkhuzeni mina nimaziyo uzobanga ukuthi nalabo abantu abasuke bezoyizamela lapha abasuke besuka kwamanye amazwe ngoba behlukumezeke la eSouth Africa ngawe nje wedwa ngiyacela ndoda yamadoda ngisakucela angingakakutsheni ngoba uma ngeke ngakutshena ngiyakutshela ngizokuqilaza kodwa ngeke ngikuyeke ngeke nje ngize ngikudedele khohlwa ngoba manje sengibonile nifuke niboshwe lapha emajele nidle kamnandi nidle ukhele ukuthi nilale niphinde futhi nenze ubugebengu nicabange niqola abantu ngaphandle suka ndoda lapho ngiyacela nje bengizoxwayisa abantu balandeli uprofessor nje ukuthi nonke inkosi nibusise ney'ngane lezade y'bhala ika-matric ngoba sekuzophuma imiphumela nje zazi ngicelele ukuthi iphasi nazo ngiyayicelela lezi ngane ukuthi uma kwenzekile ukuthi ingane ifelile ingacabangi ukuthi iy'ngane iphuza amaphilisi noma iy'khungi nisebancane kabi imfundo ayikhulelwe nizokwazi ukuthi uma kube khona iphutha kwaba nemlenze ngapha ko-university uyakwazi ukuthi uphindele ubhale waphinde ngapha kwa-matric uma kungaphumelelanga uyakwazi ukuthi ukwazi ukuqedela lezo fundo ngoba imfundo ayikhulelwe lokho ungazi uthatha isinqumo sokuthi uyibulale ngoba ukuyibulala kwakho kube kwesinye isikhathi uyibangela inkinga. Ngiyacela kakhulu bafowethu ilokho nje ebengicela-ke ukuthi-ke sonke-ke bafowethu ngiyanibusisa nje ngoba nami sengiyaphuma ukuthi nje ngicasukile kulezi nsuku kulamaloli lapha nje uma ngithi ngiyaqabha lapha ngithi ngisalapha amaloli apakile lapho into ngafika late ekhaya ngabe kade ngidilive le nkulumo ngiphazanyiswa ngamaloli ekusafanele la maloli ngoba ngeke ngamthinta ungwezi ngathi kwenzekani bengomeya lapha nonto basebesho bathi nayo lento ibaphethe kabi abafowethu ngiyazi ukuthi kumnandi ukuthi basebenze nami ngiyabafisela ukuthi basebenze bengokuphela umsebenzi kodwa inkampani yethu Transnet akathenga amaguzu ngoba manje akusahambeki lapha lutho asisakwazi ngisho ukunyakaza sekuhlaleni nje kuthele kwenza abantu bafika late emsebenzini kwenzeka into eziningi abazami nje ukuthi lento ilungiswe lento lena ngoba sisikhulunywe yimi-ke manje ngiyayicela nje lento ukuthi inkampani nje ezinkulu nje lezi la azilungise lento ngoba ngiyothi ngisuku bese kuthiwa ngifaka abantu umoya kumenyezela
eMatuba nje mawuthi uma kuthiwa welcome Matuba lapho khona ibhodi lakamthetho lemimali le ngithi nje no truck bantu manini vimbani bese kuthiwa sengiqhathi ini izwe sengenza udlame angithi yabo uhulumeni egcine futhi engayilandeleli into yami yabo ngoba manje ngibophile kosekuseni ngeke sengihlele ekhaya futhi uthiwa ngoba bekhiwe nje ithi yagweba futhi manje ngithi wo nawe ndoda hlala la manje lento izokwenziwana kufuneka lento iziyenze lento ngoba futhi uyabonga lento manje iyabixwayisa nje ndoda yeka ukwebela abantu izinto imali yabo imali yokugcina ngoba uthatha isiqalekiso zinyembezi zesiqalekiso lento uzoyibulalela ukuthi ngisho sokufika isikhathi sakho sokuhamba emhlabeni uhambe kabi kwesinye isikhathi nje ngoba ngithi abalandela bafone nje noma bekuthola bekulimaza nje uyothi wawenzani bekufanele ukuthi wena nxa ulambile ukhulume kubantu hamba ucela ngoba igama lakho elisha uma hamba ethekela uyeba uyatsho ukuthi uyisigebengu yeka lento oyenzayo hayi lento kwaprofesi yabonga manje ithi nje imthanda nonke imsemsebenzini imsemgwaqeni nivikeleke kungahambi kahle kuwena abangazi bazothathana ngoba kukhisimuzi kuhlanganiseke kuvuleke lezo zinto zonke nami ke cha bengizowushiya ngalesi soxwayiso ngiyabonga kakhulu inkosi ithile umusa nenhlahla nawe mnumzana unebhadi yimi enginenhlahla ngiyabonga